tú rága gá má point an nuair cinn is leiach tart. Fernie, ce go rain seo? Níl orann seara ahar a chiche. Well, dúirt se lamsa gur séanta cruahearú agus díon fásta. Sin is se sin deit. Agus ní bheith éon phléam líbse a chanirid. Má bhíonn si bheith gobar leis an macach sin. Has scot gomach babu líb sásta craoladh. Tá me fásta sásta insinte for Jude. Stoppa tú. Tíach sé sin go máúí bháile. Is cí chuma. Codenis le na bhile sin. Léir fág tú má bé? Hey, give all to kind sin. Tá go bog amach. Ja kom sin targi bag na mór bechasad. Good, well tú cinn sa go choirt all right. Yeah, gacha go bra. Céir dín leabhar sin? Brenna bhú tú bailí go rang antinéitir sin hána hen citan scéal. Go gluchar má bhean. Tá daine óga an léonú brá ábalta a meach a dhéanamh thart. Nach chuil an ceartám? Tá cínta cum a gléisce blion bé mar as. Dí! You're so well. Dí! Katie! Go fis an nemras na síra. Dí, come on. Is nach be sé tálamsa. All right, mar sin. Prepare to Jude. On the magazine. Jude? Liam? Ní. Go bhfuil. Alzheimer, sorry. Could you? Jude, you hate to chat. Yeah, well, you're right, Hamilton Ard, has Neil Hamilton Elliot. Can we down the road to the What am I saying? Is le Maggie a sin? Tá a thug de. Sinna fágur tú bronnach níos sluiche. Gearr me bheith fácií. No, Hanya, Han Arthur an láta. Ar a seo agus Bernie, na si gur Alzheimer's ar it. Did tú hope? Kid's a freak, Yeti.